Ата, Yo. биздин машинаға штрафтар келиптир. Кайсы штраф кетти? Нарушение ғой 3 сомдон үчөө. Тажаттың. 3 мың каяктабам менен. Мага эмне кылып атасыз? Бул сиздин штрафтарыңыз, сиз айдап жүргөндөгү. Мен качы. Берчи. Telefonun var mı? Araba ne taklat he? Ага. Cüzdan eşik et. Burası. Tart otasın mı? Aa. Tart. Durun. Taca atmışlar mı? Hem o suretli özlerini cüneyt. Olur mu?